chỉ bay vét cô lệ Mizoram Sarkar thar mel po thali velzet ani chhota a mi puiten beise na sang tak nen he kan sarkar hi kan thlirin kan thli thlai mek ania chu wang chuan Mizoram Sarkar phur po hi arit via ome MLA in Thandon Khan tuna ZPM party ruling party nita hian kalphung thar anzuar khania chu an kalphung thar mu chak chuan zoram mi puita po in kan vota kan thlang tlingta ania thali zet hetianga sarkana anan kalpuita ka hian an malakna chi sang sang mu tur aom chowa anti fu vak lo te po aom chho ome heng zong zonga hian amo phurtu ber chu chief minister pu lal Duhoma hi ani lo thei lo wa head of government sarkara aho tulu ber ani miao wangin amo phurna la tu tur ani lo thei lo awangin chief minister pulal Duhoma phur hi arit hle lo thei lo wa ama po hi akhongai thlak tak je zetani engthil po thangsela pu Duhoma mo pu le pu bel ani vek zel mai akhongai thlak tak zet zetina riat tun truma po hian pu lal Duhoman sarkar kalphung a soifiana a insoifiana kan ngai thadon ani a top thlenga lo ngai thatuan turin kan soma chau Ano mom lo itrot net so. Da bo da kan ma le chi bai ole. Tu na ya hian in Saski part 1 hi tu na kan sarkar hian vai bel seng mazat tilaps anga min pu na atam viau maya hi amimal taka ka mo purna ni wangin mi puiten thudik an hriat theina turin ke mangai in han soifia kadua chu vaina kan kal khom chan ania kan hriat angin Saski hi covid tuar chom dol na central sarkar in state tin min pek interest nei lo loan kum som nga nuwa kan ro tur kha ania heta hian alaps thei kan han ti hi part 1 che hian nia adang hi chu release to kha chuan in alaps be mai thei lo de leka part 1 big he poimo ministry of finance hian minron monitor big ani ti chuan part 1 a hian a second installment mule tur chuan na kha za som sari panga zo ngaya 75% achievement am lo khachuan in second installment khalak man lovin a kan thriat thiam zong in alaps kan ti ta thin ani tin ain pek dan kal mang hi hey share of taxes kan ti a India rama chiatling khom state sang kan in sem dan ang chia Saski hi in sem ania chuta chuan a share of taxes Mizoram in a kandon chu 0.5% ania khamiang chia khan kan in sem vele ta thin ani ti chuan sang ni le somni pakhata khan crores ani kandonga somni pakhat somni pania khan crores athum kandonga heng chu anmang thathok hat ni in ariata sang ni le somni le pani somni le pathum matang khan kan bang tha le thei talova ta hianin sang ni le somni pani somni pathuma hianin kan chan turan chu chu crores ali ania tatang hian azad ve crores ani hian ron release potani chu khati lai kan sarkar khan an man mu mal theilo awangin azad ve kha an mang mana ti chuan azad ve crores ani dang kha alapstani so vaina hian Saski hi tu sarkar in nge tilaps chin
tuin nge tilap slow ti kha zora mi pui chiang taka min riat pui kan dua thu dik lova in pu om thin hiram Louisiana mi pui ri ruwa ti buaya he tianga soi fia ngai fo hian in siam lo hi a tha ka ti le ni ti chuan kha ni phot ta ni sang ni som ni pathuma azad ve ti lap sani ti chuan sang ni som ni pali a hian cross sari min pe ni ta chuan chu ta tang chuan cross ali som rup paruk pali hi centralin aron release a chu ta tang chuan in cross ani chu kum masalama na la zolo chun zom nan man ania antinan kumina hian saski fan atangin na lo thok taila zo thei talovila nakuma achun zom na tur minon peru ati ngot thei lovani kan zolo ang kha kum le a project thar anga ti le a approval lak that le zel khanga ya chu wang chuan na hi zo zel tluk om lova ti chuan hemitum po hian crores ani hi kum hlui lama na la zolo chun zom nan project thar angin an thelu tan lo pom saka kal ta photani ti chuan in abang la om chu crores ani samrup pani point panga ani ta hemi anin semdan chu katilai kan chief minister khan chiang takin min rila in thanna tan MLA te na sem ania MLA waisa khasum ka sem ania kan khetlang theu ome ti chuanin an chet lai mani an chet lai ma an muang suala in thandon naya saski sum hi constituency wise in kan semanga ti chuan chumi bang chuan kan campaign anga ne na kan sang le ngeyang ti kha a idea chuani chu ze phaulovin kan chief minister khan mi pui ne na apuang ani kha amaro chu an chet lai de leka expenditure sanction hi ni somni pani thakwa sang ni somni pathuma le ni kwa October sang ni somni pathuma chau an mu man ani ama tang khanin lo che chak seng chuanin an tlai lo turanian chumi ani ta ka chuan a expenditure sanction an mu hi atlai tak em awangin thok man manglo khan model code of conduct khan aron nang le ta sia this one tun thleng hian khati lai na tho kha tho zo lovin kan chom zui ta ani ti chuanin khami hun laya sarkar masaina hemi nuai zani samrup pani point panga anuai kati vai crores ani samrup pani point panga anlo in sem akha voina hian an thok me ka pakhat ma kan sel kan nei lova thattakin thok seng kan du'a zo ma se po kan du'a amaro chutuna hian an tho chin hi alatle em ani release to ania wangin he hi chu alaps be to don chuang lova tuna hian an la thok mek renga thattakin he hi zo thuai silang kan du ani tuna saski nuaya na tho hi sarkar masa huna thil lo ti to chunzom na vek ania kan kuthak aumri lo ani ti chuan tuna an tho mek hi 75% an la achieve miao lo awangin financial year top ma in second installment kha deal thei ani talone utilization certificate po thelu ngai na om lova second installment ding thei din muna kan sarkar masa khan min siam lo awangin contract an pe kate dan pe kate atlai lu tu ka wangle tun thlenga la tho zo lo wangin second installment kan deal thei talova ti chuan vaibel sezani somthum pathum point pathum parukhi alaps don ta ni ei hi ZPM sarkar ina kan ti lapsa min putani chu wangsuan thilom je chiang taka kan riat kan du'a thil hi keini hun lai a thil thleng ani lova
sarkar masahun atanga thil local chuti laya an tho danin azir lo wanga second installment hi deal theidin huna ding talo kan ya wangin keini chuan kan mo phurna kan ngai lova sarkar masa kha mo phurtu kan zong don ani rau rau chuan amo phurtu ani ti kha kan soifia duwa ti chuanin apum puya sangni somni pani ni thuma anlo ti laps crores zahni nen phei ka chuanin crores ali som thum pathum point pathum parukhi sarkar ma sahun lai khan ti lapsin a om ti nani tani mana khan congress sarkar lai khanin NLUP kha an muang sual to boka in thandon nai ti tan khan an da in than kha an ri nai non puang ma tange kan thlova an cheman talova ti chuan MNF sarkar thar khan kong repair na na mang ta hem mai ni kha tiang deuh bok khan tun tuma hianin kan MNF sarkar huna bok khan thil a thleng ani chu an hun chung chang ni seng tuna ZPM sarkar nuwa hian kan dong vele to a kum masa a kan don zat crores anga kha dong le tura kan in ngaya sesona po khan crores anga dong tura kan in ngai thu ke mangai pen ka seni amai ro chu saski sum hi centralin aronda tlem tani ama a crossing riat anda thinakha crossing nga le sanga sau aronda ta a tisuan crossing hi le sanga in tlem tani chu India ram pumpuin kan in sem tu rakha atlem ta khrim khrim awangin khata tanga 0.5% a thowa kha kan chan tur ani ta ka wangin crore zanga chang tu rakan in be se lain crore ani samsari panga chia tuna hian kan chang ta ni kasayang khan covid chamdol na ne awangin hei chu top hun tur om ani a part 1 phei chu kum khata tan zel ani a akum lea anon extend zela eng tikangen on ti top down po a hriat le thei lova covid chamdol na ne wang hian eng chen nge hei kan don thei don po hi hriat ani chuang lova ti chuan hemi kan don crore ani samsari panga a hi kaini chuan rang takin kan bo zuya project poimo pariat kan thlang chuaka khoi molaya phelsina worker te in sema khatia ti vak kha kan ti velova zoramin mason ruang am tha amu theina turin kan ram mamo zual puinia kan hriat project pariat kan thlang chuaka chu kan thelu ta kumin mars ni som panga khan central atangin approval kan dong ban vek ani chu te khop chuan kan che chak ani approve veksa ani wangin MCC zo hianin kan han bo zuinga ti chuan na hi kan han thok chun zom anga kan tho zo hian 75% kan achieve vele central a he kan zove kan tianga kan zuk deal bel dona min pek bel ngei po kan ring ani atira min pek hi tle min langa sila kan tho than miau chuan min pek bel kan be sei ani ti chuan eng project nge ti khain hriat du karinga pakhat na chuanin central jail district pasaria kan jail te to ta chia chumi sathat na tur chu ani a ten panina chuan augmentation of Aizol water supply and construction of 37 MLD water treatment plant ani le a patumna chuan lunglei water supply scheme upgrade nan ani le a palina chuanin hemi Aizol water supply scheme strengthening atan ani le a chuan adang le chu zirti te quarter hi kan in dai lo maya zirti tu ten an post na phuna om du ma sila in lua tur tan mu thei lova ai kal ten la phathina quarter is atang kan tia district som pakhata hian zirti tu quarter sang na tur kan da boka ten ITI ti changtlun na tur te kan da a ten tuirial
HEP hemi evacuation line an tia chumi siam than nan chuan kan ma mo hle kan da boka tin sarkar quarter hi kan in dai lo lut to ka hai minister te phei chu kan in dai lo le zwala chuwang chuan type 5 te type 6 te hi a thei chin chin in sakbel te ang kan tia chumi tan chuan kan da bokani khang kha kan project te chu an ni ole kha kha saski chungchang ania thil pakhat lomom deuh mai kan soibel du chu ei kan sarkar nu hian kan official te nen thei ta pin sum kan han ren chema tin sum nar te kan han dapa tianga kan han be char char hian thakalta march sang ni le som ni le palia hian GST a hian India rama pakhat na kan ni ta ni aro pui khop mai hei hi India ram pum puya pakhat na han ni thei din huna kan ram sum din mun se em atanga kan han chuang kai thei hi aro pui kan dia 52% kan ni min nai ber tu hi sam mania 25% ania kan zat ve ai nan la niam ni chu ti khop chuan pakhat na kan ni na hi a fal tha ani pathum na chu Punjab Bihar le Goa ten nia an ni hi 23% an ni chu tiang chu kan din mun ania kan lom khop maya ei sarkar na tok lo po ahuna te kan la pe thei zel ri a mania huat chapa chuan mi pakhat in thilaron post ka muwa kum som thum pathum chu sarkar na ka thok do a financial year alo to pa financial year thar kan han lu hian April tha hian hlo hi kan lat lai sia tun chia hi April tha ahuna hlo kan la ka service hun chunga ka hriat ni atiani chu tiang chu tuna hian kan din hun alo ni ta hi pathiani malmin som nazar ani a kan official te thorim nazar ani a mi puite min troi om nazar ani a mi ten min trong trai sak na ra kan seng me ka an zawai chunga lom tu kan soya trong trai pui zel ero hi chu kan langai hle ti mi puiten min lo riat pui seng kan du a pathian mal som na kan dong mola tuna hian thui tak kan sum din mun kan siam tha to a kan mamak ero chu ala ko hle ani tuna hian thamuang ngot thei kan la ni mi alo kum khat chung hanin song le na hun kan han mang chho le anga na kum lama te chuan kan zia om ve to ma na ti kha kan be sei na ani a chu alom om e ma kan soi tel pa ani chu ole kha zong kha kan soi du chu ani